Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo još jedan razljevak, ali na malo drugačiji način. Ne treba vam puno sastojaka, sastojke prilagodite svojim potrebama. Tu će nam trebati osim ovih sastojaka za razljevak malo krompira i malo žutog gauda sira, pošto se on nekako najljepše topi. Eto, i treba će mi malo peršuna na kraju. Evo, uzgojila sam svoj domaći peršun, neprskano moje, iz mog, ono što bi rekli, iz moje kućne radinosti, tako da ja sam prezadovoljna i ponosna na svoje male biljčice. Eto, idemo mi za poslom. Prvo treba da umijesimo, to jest umutimo ovaj razljevak. Ovi nam sastojci sada tamo ne trebaju, ovo nam sada treba. Ulupat ćemo 2 jaja. Sve ću vam naravno sastojke napisati u opisu videa. Dodat ćemo soli po ukusu, ja to onako odokativno. Dobro ćemo umutiti. Malo maslinovog ulja, 1-2 kašike. To je sve stvar ukusa. Malo vode. Malo mlijeka. Pola praška za pecivo. Samo da olakšim je ovako odmah. To ćemo dobro umutiti i ostalo je samo da dodamo brašno. Dodajem pomalo da se bolje umuti, da mi ne ostaju grudvice. Treba nam papir za pečenje i moramo upaliti rernu da nam se zagrijava na nekih 200 stepeni. Papir za pečenje trebate ovako izgužvati, šušti, i pokvasiti vodom hladnom. Evo, papir smo pokvasili, izgužvanje, fino pokrijemo tepsiju. Bilo bi dobro da papir može pokriti dno tepsije, znači da ne bude velika tepsija. Imate tačno, mislim da je ova 32, slagaću, napisat ću u opis videa koji je broj tepsije. U ovo ćemo izliti ovu smjesu, ali ćemo prethodno krompir ocijediti i izrendati. U nariban krompir brzo dodajemo začne da nam ne bi krompir pocrnio. Ja dodajem mješavinu bibera, možete najobičniji biber, možete čak i malu glavicu luka ili mali dio praziluka, prase nasjeckati. Kako god želite, to je stvarno sve stvar ukusa. Malo ćemo posoliti, malo crvene paprike, nju umalo da zaboravim, a u stvari ona daje na kraju predivnu boju jelu. Ovo ćemo izmiješati. Krompir spreman, smjesa spremna. Vidite kako je papir na svim ivicama tepsije. Zašto to govorim? Zato što ako je papir manji od tepsije, onda će sva ova smjesa da ide ispod papira, između papira i tepsije. To će vam sve izgoriti, ni na što neće ličiti, tako da tepsija bude fino poklopljena papirom. Ovo ćemo izliti. Poravnajte smjesu, da ne bude negdje pita pola metra, negdje pola centimetra. Spremno. Idemo sada dodavati pomalo krompira svugdje. Ovako ćemo ovaj papir zategnuti. Tako, ovo je spremno. I ide u vrelu rernu. Peći ćemo oko pola sata, 25 minuta na nekih 200-220 stepeni. To vam sve zavisi od vaše rerne. Evo je. Vidite kako je lijepo porumenilo. Vrlo interesantno. Nije kao obični razljevak ili ona krajiška kljukuša. Sada ćemo mi ovo da pospemo sa naribanim sirom. I vratit ćemo u rernu malo da se sir zapeče. Jedno 5-10 minuta po želji. Eto, bar da se istopi ako ništa.
Evo je, gotova. A vjerujte, bolja nego pizza. Super miriše. Samo ću malo, pošto mi je ovdje malo peršina ovog mladog bilo, ali evo malo ćemo raspodijeliti da malo to i ukrasimo. A i super se slaže sa krompirom. I naša današnja pita je gotova. Ja toplo preporučujem da probate jer ukus je fantastičan. Vidite sami, sastojci su vam svi poznati, svakodnevno koristite, ništa novo. Samo malo drugačija kombinacija. Eto, to je sve od mene za danas. Ja se nadam da vam se dopada. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!